Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Da kayo ang naganak, di kay agsao, wano agaramid kadagiti banag, ama mataod iti panagpungtot dagiti anak yo kata kayo. Padaklan nyo kit di ida, iti na Christian one, apan nakadisiplina kan pamagbaga. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Agawid akon, tani, alas 5. Ay na, apura ka man ako na akon. Kunak na mapantago kay ukay. Awan ti agluto. Mangala ka nga miniti katulong mo. Idi pa lang ibagbagak day ta, tapno makapasyar ta. Saanan akasapulan. Diyak kayat amarwam dagiti anak ko nga adamid da. Kasta? Wen, kayat ko ama sursuro dati agtrabaho ije uneg ti balay. Simang po ni Daddy? Gun, apay. Adala ang ibagakan ko na. Anya day ta? Basta, Apay akas laaga pura ka ang makisarita kan kuana. gaputawan pa'y ni Mami. Adda sikreto yo ah. Aglisi ka man itapag naak. Sige na, Daddy. Igatangan na kun iti tablet ko. Talaga ka diya kasapulan? Wan, Daddy. Amin a classmate ko. Ada tablet da. Siya klaangan ti awan. Okay. Bayan, ibaga kini mami yo. Di yo ibagbagakan ko na Agungot day jay. Kastaya, Kontrabida ni Mami. No technology ti pagsasaritaan. Isu adi yo ibagbaga. Agungot tumanan. Ay, makainanaak matlaangan. si kaman ngamin. Di ka matan sumarsar ding agtrab-trabaho. Nagluto aklaan. Imbag ata dadagiti agkabsat at imulong kanya. Asaya at tapno makasurusuro da ang agluto. Pinanawak ni Hazel nga gininaw. Nimot Erwin, pumpunasan na jalamisaan, kan agwalis. Good. Maibaon mo ang dagitan nagta. Wan tadyak kayat ama ipada da kadagiti daddu mga agtutubo. Adida pa'y amo ti tumulong kadagiti naganak da. Maturog ta nga rudan. Masapatan to man ang nyagring. Itong bigat. Hoy, agbuybuyakan iti TV. Idinto ta siyak. Agin inawak pa'y laang. Nalpas kumatun ti impatrabaho ni mami kanyak. Pinunasam laang jalamisaan. Saan ka pa'y anagwalis? Ayun anya. Ida pamampay nga minday ta a TV. Buya ka, buya. Nagado ti ibagbagam. Laglagi pum Rabi ilaang iti biyernes mabalin ka nga agbuya iti TV. Ungtan na ka ni Mami no simubra ka iti oras. Yes ma'am. Sapay agkusilap. Ida pam nga minday ta a TV kunak. Bakit? Nagsayan jay bonus ko. At nangamin kinatang ko. Anya day ta ginatang mo. Impatarimaan mo ka diti kotse. Saan? Gamit ni Hazel ti kinatang ko. Anya man na nagamit day ta. Napayag nga minan niyag pagpagatang iti tablet na. Tablet. An-anuan naman ang ti tablet. Ay kato sa rin na kano di eskwilaan ta. Amom ka di ti tablet. Gadget na jay. Ammo, sa anak nga ignorante. At dala nga ro cellphone na. Ingat ang amanan iti tablet. Usa rin na kano di pagadalan ta. Sa anak apabor iti day talakay. Nalakalaeng mat. Awan problema no nanginawan no nalaka. Ngam aduuna yon ti gadget na. Anya day ta ilamlamang mo. Awan. Ay kita akman. Awan kunak na Baro a tablet mo day ta anya. Pumanaw ka man dito Agpagatang akmat iti kasta. No igatangan da ka. Apay kumasaan. Agpagatang akmat kan ni daddy. Agtutulad. Adto iti card ko, daddy.
Uy! Pasig ang line of 9, dagiti grades mo. Una, Daddy. Makikita mo't akanayo nak nga agrib-review. Maragsakan lagi din ni Mami mamagakita iti daytoy. Daddy, ingatangam ni Manang Hazel iti tablet na. Igatangan nakmut ay iti cellphone ko. Adamot ang cellphone mo Touch screen ti kayat ko. Anyamot day a cellphone ko. Pipindutan mat. Keypad mat. No igatangan nak. Nangat nga tuntupay ti grade ko nga ipakita kada kayo. Ikarim data Wan, Daddy. Addan tupay unor ko Sige. Ikatangan kan tumat iti paro cellphone mo. Yes! Addan ton cellphone ko! Ay, unay mo't dayto a cellphone kon. Kanayon ang malobat. Ay na, gumatang ka nga miniti baro, Diyak mo't us-usara na kanayon. Pangtawag ko lang kanila kay ko no umay naksukunan. Ay, sika talaga. Ano mo iti kwartam? Or-ornongan mi tapno adan to pagadal dagiti anak mi. Jay inauna, kayat na ti agbalin a doktor. Ni Mot Erwin, kayat na ti agbalin nga abogado. Ay na, sa pinagastos na kita akorso. Huwan nga rod, iso nga iyor-ornongan mi. Ay, kat nasaya at Dayta at talaga ti araramidan mi. Ay, mabitla nga, taawagak man pa'y nila kay ko. Tumakder ka ditan. Tamapan mo si Bugan dyan masetas ni Mami. Aguray ka pa'y Agungot ni Mami no sumangpot adi ka pa'y nakasibog. Aguray ka kunak. Agsel-cellphone mo't laray tar aramidam dita. Uray si kamot Ipulong ka no sumangpot ni Mami Padasam. Taag pinulong tano kayat mo. Ay na, nabambanugak lakay. Nagaduti imparas ni boss at trabaho mi. Ay, kahit aginala ka ba Nakaluto nga tandag iti ubi. Awan mo ti mangag kong aglutluto. Ay, payman, tay nakitaan. Ne, sanda pay mo't nagluto? Lakay! Anya ti kahit asawan da ito'y. Nagado ti pinggan di talababo asaan pa'y inawan. Hunyag pa iso Hazel! Erwin! Ayan nyo! Ang mga numadamadang agar-arami dito assignment Kat asino nga ron ti agluto kan aginaw, nabambanugak. Ala, bayamon, tasyakon. Sige, ngam siguraduam ama innawam amin dagita. Kan makaluto ka iti pangrabyan tayo. Win, danag mo na ya. Hazel, agreein ka dita. Aldawan. Alas 7. Maladaw ka ni Jeskulaan. Alas 7? Apay ngamin ang nagladaw ka nakariing. Anya ayati inaramid mo idirabi Bumangon akon, Mami. Mangantayon. Mangantayon? Kita man, no anya ter aramidan dagita anak mo. Hazel, Erwin, gusto tayo na panagsilsilpon nyo. Erwin, ibatam na ita cellphone mo. Isugayam asaan kayo ang makapangpangan anasayaat. Tagsel cellphone kayo, nga uray mangman tayo. Bakit? Sumardeng ka. Sikat ti makagapo no apay akastada ita. Daytan tumot ngamin ginatgatang mo a gadget da. Imbes ko maalibro. Kita man di card mo, Erwin. Mami, Inawagan nak di teacher mo. Saan mo samot tan amayul-ulo ti panagadal mo? saan apod no day ta, Mami? Agulbod di teacher mo kanyak? Nagrigat ngamin di subject me. Kasano asaan ka amarigatan? Kat day talag cellphone ti aramidem? Mami, Di mo pa yan masukatan day ta uniform mo no sumangpat ka diti balay. Kan anya di ibagbagam nga agsaksakit day ta ulom? jak mo, Mami. Gapo day ta iti kasi cellphone mo. Oy, busy ka Ay, huwag nga rod. Nagadumanan ti aramidak.
Umay ko na ibagakan ka, diyan nakitak idikalman, edi ka aruba mi. Anya dayta? Di balasang mo, ni Hazel. Oh, apay ni Hazel? Ay na, kaday-date na diyan anak ti ka aruba mi, sika. Anya? Kanayo na diyan balay da ni Hazel. Ay na, ang mga sawa, di na oras diyan balasang mo. Kunak man na pagbalinam to a doktor. Agyaman nakta na ibagam kanyak dayta. Diyak kayat ama isagmak ti anak ko. Makitam ti resulta ti aramid mo. Ni Erwin, kimapsot dagiti mata na, gapo iti kasi cellphone na. Bimaba pa yun dagiti grades na. Nimot Hazel, makidedaytan. Kasano pa'y nga rod ang makalpas da iti panagadalda? Di nagman sermonan, bakit? Apay kit din na saan? Nagpanunot ka kumapay ana imbag, sakbay nga itad mo amin akayat da. Ay, Imbag ko mga rod no mabagbaga am idaan na sayaat. Diyak tupay idan makasarita. Tadadalaangan iti siledda nga agsel cellphone. di nagman babasulen. Hala, pag tinulungan ta, abagbaga ni da. Saan ka nga agulbod? Tadda makapanagnag akanayon ka amapan iti balay je boyfriend mo. Namamok mo tla iti social media, mami. Day takat tirigat na kada kayong agtutubo. Namamuyo lang iti social media. Karelasyon yun? Isumot ti uso ita. Manipod ita, malimitaranan ti panagaramat iti gadget yo. Ha? Kasano ti research mi? Saan mo nga irason day ta research? Agadal kayo na imbag ka ni ading mo. Di yo sayangan ti bannog ken sakripisyo mi ken ni daddy yo. No oras ti pannangan, awan ti makitak a gadget dito lamisan. Nalawag ka di dayta? Wan, mami. Erwin, nangag mo? Un, mami. Mala. Inkanto man ipa-check up ni Erwin. Bakit? Tanay, kanayon ka nung agsaksakit tulo na. Dayta ket ti bagbagakon. Dumngeg kayo ngamin kada kami anaganak yo, tapno na saya at to ti masakbayan nyo. Oh. Apay nga insardan mo day ti kotse di ti restaurant. Ay kat, ag-date tamat ah. Anya? Ay na agawid takit din tani, awan ti agluto. Adamot na kita anak ta. Danag mo na ya. Anya? Ay kat padasin tamamat. Ag-date tamat ah. Sana bale. Tadamot na kita anak ta ngagluto iji balay. Nay, mapantayo makimisa ita Domingo ha. Oh, apay ang nagkinita kayong agkabsat? Saan ka no nga umay ni Erwin, mami? Ay. Sana mabalin. Nas ka na sumurot kayo ado ah. Adda ayamat imbagak. Si kakit di ati saan akayat ti makimisa? Mapantayo asang kapamilya. Awan ti agbati dito'y balay. Anya Mari, kumusta kayo iji balay yo? Sana kun ama bambannog, taaddan dagiti anak ko akatulungak. Jack metan makitkita ni Hazel iji balay ti karoba mi. Siguro binagbaga man niya. Ay, mabalin ka dimot abaybayan milatan akas jay. Nasaya at ano kasta? Saan mi akayat ama isagmak dagiti anak mi? Narigatan. Jack met ita ti problemado. Apay? Nakita ray iji ka anak aksika. Anya? Namamuna la iti social media. Nakita ray metten. Ay, unay mo't daytan. Ay, Jack nabagbagaan. Naladaw, ana amuak. Imbag lakit din, tanaya dayumi ni Hazel iti paggad. Ay, imbagman. Ikuyog mo ngamin dagiti ka anak am amakimisa. Nasaya at launay dayta para kadakwada. Ay na, kasano nga ikuyog ko. Uray ni tatang da, saan mo't ang makimismisa, pati ni nanang da. Apay ngay? Jack mo? Ang sapay la kuma. Tas saan at tumula, dagiti kakabsat na. Aramidam ti imbagak. Awisam ida amapan makimisa. Iti kasta,
Mga ganda mo ti sasao ti Apo. Kat sigurado, nasaya at to ti agbalin ang masakbayan da. Dagiti anak, anaidalan, iti na Kristyanuan a panursuro, saan to amayaw awan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.